research and development is what will bring food to the table. Let the people live again. Let the people dream again. So I'm pleased to say that this new government will do everything in its power to encourage, to nudge, to empower, and to resource all stakeholders that are responsible for facilitating this dream of creating a Botswana that is a leader in the power sector on the African continent. Mohumagadi wa Tautona wa pele Mene Masisi o letsa roletse mohumagadi wa Tautona mme kaone boko ofisi ya mohumagadi wa Tautona. Masisi o rela ofisi jana morago ikanisiwa ga Red Maboko go nna Tautona wa borataro lefatshe leno seo se raya gore maemo a mohumagadi wa Tautona wa Botswana jaanong a tsewa ke mme kaone boko. Masisi o tshwere maemo a o dingwaga di le 3 mme dingwe tsa ditiro tsa gagwe mo setšhabeng di akaretsa go lwantsha go gontso ya bomme le bana tlhabololo ya matshelo a bomme le basetsanyana ga mmogo le tontsho ya kanamo ya mogare wa HIV AIDS go solofetswe gore mohumagadi wa Tautona mme kaone boko yo e leng moeledi kgotsa gente a fetole matshelo a batho ka go itebaganya le dikgang di le mmalwa tse di amang setšhaba di akaretsa boleng jo bo go tlase jwa thuto le tlhoko tsa ditiro tlhabololo matshelo a bomme ka bakanyo ya itsholelo le go sireletsa ditshwanelo tsa bomme. Batswana ba kgothadiwa go tsaya ka tlhoafalo go sireletsa ditlhamo tsa bone tsa tlhaloganyo ka ba ka itshetsa ka tsone ga mmogo le go godisa ditshweo ya lefatshe leno seo se builwe ke mogolwane wa go tswa go sekolong sa Botswana Accountancy College Dr. Jacob Holland ko phuthegong ya go rutuntsha Batswana ka botlhokwa jwa go sireletsa ditlhamo tsa bone e tsweletseng kwa letlhakane se ba etseng tebogo. Lehatshe la Botswana le ne la simolisa molao wa Botswana Intellectual Property Policy ka ngwaga wa 2022 wa itebagantse le go sirelediwa ga dithamo tsa beng tsa tlhaloganyo maikalelo magolo a one e le go sireletsa go rotloetsa dithamo tsa mohuta o le go di batela ditsela tse di ungwelang beng ba tsone mme gore seo se atege go tlhalosiwa ga go le botlhokwa gore thuto ya go sirelediwa ga dithamo tsa mohuta o e simolole kwa dikolong le ga mmogo le mo bagwebing. To capitalize on this untapped creative potential, we must educate students, we must educate our teachers, we must also educate our entrepreneurs about the importance of intellectual property protection and foster a culture where ideas are nurtured, are protected, and ultimately commercialized. For Botswana, these tools provide a unique opportunity to diversify our economy, to stimulate innovation, and to create new jobs. Tshologelo ke gore ba ba tseneletseng dithuto tse ba lemoge botlhokwa jwa go sireletsa dithamo tsa bone gore ba kgone go itshetsa ka tsone. Understanding of IP law, policies and strategy will change the way an individual, institution or business entity conduct its research and development. Go le ruta gore ditalente o dithamo tse le nang le tsone lo ka di sireletsa jang gore ka moso le te le itshetse ka tsone. Ra itse gore dingwe tsa matshelo a rona di ne tsa tsamaya gongwe ha go kgonega di le kwa mahatsheng di busiwe. Dithuto se ka dipuisano tse di tshwarwa ngwaga le ngwaga mo mahelong a harologaneng a lehatshe leno ka maikalelo a go rutuntsha Batswana ka tshireletso ya dithamo tsa bone gore di seka tsa dirisiwa e se ka ga molaong. Sebatseng Tebogo, Botswana Television, Letlhakane. Sekolo se golwane sa Botswana University of Agriculture and Natural Resources se tla tshwara letsatsi la temothuo kgwedi e tlang e le malatsi a herang bobedi. Maikaelelo leo e tla bo e le go fa Batswana bogolo jang banana sebaka sa go kopana le go amogana maele a go dirisa dikgwebo tse di ka godisang mogama wa go dira dijo. Se se ne se bua ke mookamedi wa sekolo seo Professor Ketlogile Mosepele jaaka na re la babega dikgang maitlamo wa letsatsi leo. Now, one of government's strategic directions is to support SMMEs through the creation of agri-parks or markets across the country.
we believe that the establishment of this farmers market is well aligned with government's strategic direction and will contribute directly to the development of SMMEs in the agriculture and natural resources sectors. Entrepreneurship is one of BUANG's 4 strategic pillars. As part of our implementation of this pillar, we nurture our students into future business leaders in the agriculture and natural resources sectors. This is realized through hands-on training, practice, and mentorship with some of our strategic stakeholders. Wetsolebetse dikgang tsa Botswana Television Media tswelela mogolwana wa UNICEF Botswana Dr. Joan Mati o kopile bana ba na le seabe botlhe go tsaya maikarabelo a go netefatsa fa kgolo le kgodiso ya ngwana ga mmogo le thuto ya ngwana mo gae gore e nne e tlhabologileng. Dr. Mati o ile se mo tskologong eno ga ana buisana le balekana la BTV News morago ga gore go tlhomile lephata le lešha la tlamelo ya bana le thuto go tswa ko moding le menono ga fela mokoka a tla bongala o kametse mo pusong e sa tswang go tlhomiwa. Botswana is committed to child rights, and we are one of the signatories as a country to the Convention on the Rights of the Child. I think it is so opportune that our new head of state is actually a human rights lawyer. I think the time is now for us, when we look at child rights, to look at it more holistically, not just focused on one sector, but to see the interrelationships and to hold ourselves accountable. I think much more accountability for each of the sectors that intervene and focus on social services that are focused on the child, to be held accountable and to report on what they have done for children to make a difference. But I think it's also important for us to constantly consult with children, get the voice of children, capture the voice of children from every part of Botswana to hear how they think we can better improve on service delivery for them. Maiteko a puso ya Botswana ya go tlhoma thulaganyo ya go duelela dipatlisiso go oketsa seabe sa mogama wa tsa maranyane le tlhaeletsano mo go tlhabololeng itsholelo e tsweletse se se tlhalositswe ke kophuthegong ya ngwaga le ngwaga ya Science Granting Council's Initiative Annual Forum and Global Research Council Sub-Sahara Africa Regional Meeting mo notropokgolo ga Borone Tsholofelo Tombale. Botswana yena a tlhalosa fa ka ngwaga wa 2022 fa e tla tlhoma letlole la madi a dipatlisiso go tswakanya itsholelo ya lone ka go remelela mo dipatlisisong tsa maranyane go tlhama ditiro le go dira dithoto. Se se tlhomamisitswe mo phuthegong ya ngwaga le ngwaga ya Science Granting Council's Initiative and Global Research Council Sub-Saharan Africa Regional mo bekeng eno gore maikemisetso ao a santse a tsweletse le go dirisa thulaganyo e maleba ya go kgobokanya madi a tla tsweledisang maiteko ao. Botswana's hosting of this forum is go tshwarwa ga phuthego e ke Botswana ke sesupo sa maitlamo a rona a go tsweledisa dipatlisiso tsa maranyane, ditlhaeletsanyo le tlhabololo. Mehamo o wa tsa maranyane, ditlhaeletsanyo le tlhabololo mo Botswana ke sekai sa gore re dira sentle le tsela ya go fitlhelela kgolo ya itsholelo. Go bontsha gore re lemoga seabe sa mehamo o mo go tlhabololeng lefatshe, puso ya Botswana e na le thulaganyo ya go ntsha madi a go dira dipatlisiso tseo. Ka jalo go tlhomiwa ga letlole la setšhaba la dipatlisiso go tsweletse sentle. is well underway. Mafatshe a leng teng kwa phuthegong e a ithuta mekgwa e molemo mo mafatsheng a mabapi a ka ba thusang go rarabolola dikgwetlho tse di lebaneng mehama wa tsa maranyane le ditlhaeletsanyo. Dikgwetlho di tshwana tekatekanyo ya bong. Alliance has regional nodes where they have Lekgotla la rona le na le makalana mo dikgaolong tse di farologaneng, lekalana mo kgaolong ya legare le kwa bophirima le kwa bokoni le kwa botlhaba. Makalana a dipatlisiso mo dikgaolong tseo a emetswe ke moemedi yo o tlhophilweng ke sekolo se segolwane mo kgaolong eo. Lekgotla la rona e be e sekaseka dikgang tse di amanang le bong le go akaretsa batho. Go tswa foo, se bo se dira dithulaganyo le mananeo. and then they can draw up plans and programs. Re tsaya bong e le nngwe ya dintlha tse di tlhokegang go bona madi kwa Costech
Ka jalo, re ne ra tlhabolola buka ya rona ya dipatlisiso le ya dithuso ka 2022 go akaretsa diphetogo tseno, gape re kgonne go ntsha taletso ya go dira dikopo tsa dipatlisiso ka 2024 mme re bona diphetogo tse di siameng. Maiteko a tla rotloetsa gore mafatshe a Aforika a dirisane mmogo ka tsela e e nonofileng go tokafatsa maranyane le dipatlisiso tsa tsone gore di tshwane le tsa mafatshe a a tlhabologileng. Solofela Tombale, Botswana Television, Gaborone. mo tsa mafatshe a sele phuthego ya lekgotla la ditšhaba e remeletseng mo rarabololeng bothata jwa seemo sa phetogo ya loapi kana COP29 e tsweletse kwa Baku, Azerbaijan. Phuthego e tshwere ka fa tlase setlhogo se se reng In Solidarity for a Green World. Tautona wa Zimbabwe Re Mnangagwa o tlhalositse fa setlhogo se le maleba ka se supa potlakelo le tlhoafalo ya seemo sa phetogo ya loapi. O rile lefatshe la gaabo le raletse diemo tse di ngomolang pelo tsa seemo sa El Niño tse di ba go tlileng go dira seemo sa tshoganetso lefatshe ka bophara. O boletse gore seemo seo se bakile leuba le le tseneletseng e seng fela kwa Zimbabwe mme mo kgaolong ya borwa jwa Afrika. Zimbabwe bears the scars of climate change and is currently experiencing one of the most devastating El Niño-induced droughts in history. The drought has negatively impacted nearly every aspect of life in Zimbabwe. Lefatshe la Zimbabwe le kokonelwa ke ditlamorago tsa seemo sa phetogo ya loapi. Gone jaana le mo seemong se se masisi sa El Niño se se bakileng leuba. Leuba le le amile karolo nngwe le nngwe ya botshelo kwa Zimbabwe. Seemo se ne sa gotla puso go tsenya lefatshe la rona mo seemong sa tshoganetso. Seemo se amile borwa jwa Afrika jotlhe. Diemo tse gape di supa makoa a mafatshe a tlhabologang a tshwana le Zimbabwe ntswa a tlaleletsa mo phetogong ya seemo sa loapi ka sekale se sennye. Seemo se sa phetogo ya loapi se tshwanetse go potlakelwa dintlheng tsotlhe. Is non-negotiable, while a just transition combined with robust financial technological support for developing countries are critically important to drive the climate action agenda. Tautona wa lefatshe la Amerika Re Joe Biden o gateletse fa lefatshe la gagwe le tla ema nokeng lefatshe la Israel mo dintweng tse di tsweletseng magareng ga lefatshe la Israel le Hamas. Biden o buile seo jaaka tautona wa Israel Re Isaac Herzog a ne a le mo leetong kwa Washington DC. Badiripele bao ka bobedi ba gateletse gape gore ntwa e tshwanetse e eme le go busetsa gae ba ba thopilweng. Lefatshe la Amerika le tswa kgakala le dirisana le la Iseraele ebile e le lone le ba rekisetsang le go neela la Iseraele dibetsa go dirisa mo ntweng. Mo leetong la gagwe ko Washington DC, tautona wa Iseraele Re Isaac Herzog a re Joe Biden o nnile tsala ya nnete mo lehatsheng la Iseraele le batho ba Majuda dingwaga tse dintsi. A re ga ba kitla ba lebala kemonokeng ya gagwe le mo dinakong tse di thata. Loeto le le tlhaloswa e ka nna lone la bofelo mo bagolwaneng ba Iseraele mo malatsing a bofelo a ga Re Biden e santse e le tautona. Kemonokeng ya kwa lefatshe la Iseraele ga e tsikinyege. Re ditsala tse di tona. Ke leboga boleng teng jwa gago. First and foremost, we have to get the hostages back home. And it all starts in Tehran. Sa ntlha re tshwanetse go golola ba ba thupilweng mme tsotlhe di simolola kwa Tehran kwa bone le ditsala tsa bone ba batlang go senya kagiso le lefatshe la Iseraele ba batla le go dira dibetsa tsa nuclear. Of the state of Israel and seeking nuclear weapons. Dipego di tlhalosa fa Iseraele e ne e ganana le go tlisa dithuso kwa Gaza. Lephata la ofisi ya ga tautona kwa Amerika le netefaditse fa seemo seo se ne sa tokafala. We've seen some progress. Re bone diemo di tokafala. Diphetogo tse dingwe di direga. Re dumela fa e ne se lefatshe la rona diphetogo tseo di ka bo di sa direga. Ever taken place. Kgwedi e fetile lefatshe la Amerika le na la kwala la Iseraele le ba tlhagisa gore mo malatsing a le 30 fa ba ka seke ba tokafatse seemo sa dithuso kwa Gaza le tla ba baya mo molatong wa go roba molao o thibelang thekiso ya dibetsa kwa mafatsheng a thibelang dithuso kwa go tlhokegang. Laone le Gwale, BTV News. O tsere di gala jaanong ka go lebelela tsa metshameko.
tla go leboga wena kaelo sa bone motsweding ka mogala ka dikgang tsa metshameko ke bidiwang Tebogang Sebetlela mookamedi wa setlhopha sa setšhaba sa rugby sa BORARO sa the Vultures Wapton a re lentswa ba na le dikgwetlho ba ipankanyeditse kgaisano ya rugby Africa Repechage e tla tshwarwang kwa Morocco beke e tlang sentle Wapton o tlhalositse seo kwa ikatisong ya setlhopha kwa Livingston Kolobeng College Maabane a rutlwe Katlego Kgakole. Mookamedi wa setlhopha a re the Vultures ba ba saleng ba tshameka la bofelo ka boipuso kgatlhanong le Lesotho mo motshamekong wa botsalano ko jwaneng ba itumeletse seemo se ba leng mo go sone morago ga kampa ya bone ya beke tse pedi segolo jang ka batshameki ba setlhopha seo ba nna mo mafelong a farologaneng a lefatshe leno ka mabaka a tiro. It's really tough for a lot of them, especially those who are working and have family. Ga go bonolo ka gore bontsi jwa bone ga ba nne mo gaborone mme ba tswa ko mafelong a farologaneng a kgakala fela re itumelela ka fa ba berekang ka thata ka teng go ipaakanyetsa kgaisano e. They have given themselves the best chance possible of being successful in this tournament. Fa tswala gagwe mokatiso wa setlhopha seo tshoganetso katse a re ba itse fa kgaisano eo e sa ye go nna motlhofo fela a tlhalosa fa ba dirile tsotlhe tse di tlhokegang go ipaakanyetsa kgaisano eo ya malatsi a le 10. We have confidence in our players because when the coach believes in the players. Re na le tumelo e tseneletseng mo go bone mme kana fa o le mokatisi o dumela mo batshameking ba gago tiro ya bone e nna motlhofo mo lebaleng mme re dumela gore re na le setlhopha se se popota. But we believe that we selected the best squad to represent the country. Ha ke bo level discipline ya team kana ke yone kganya ntha gore o bone gore a o dirisana le batho sent re nne le friendly tse pedi ntse ke le captain a bone bate mme ke tsa gore judging ka tsone di friendly tse ke bone gore tirisano mo go ene le spot on ka gore ne ba santse ke dingalo thata ene re khona go utwana sente ha ke ba nela ditaelo. Setlhopha seo sa the Vultures se sa agilweng ka batshameki ba le 26 se tla emelela ka matlhatso go leba kwa Morocco go tsenelela kgaisano eo ya Rugby Africa Repechage kwa ba golagantsweng le mafatshe a Madagascar, Cameroon le ba tshegetsa kgaisano Morocco mo Pool B mme ba solofetse go boela mono gae kgwedi eno e le 26. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Botswana National Sports Commission e sa tswa go thusa lekgotla la Botswana Badminton Association ka madi a kana ka 100,000 pula a tla thusa lekgotla leo mo go tshegetseng kgaisano ya Botswana International Series 2024 e tla tshegetswang go simolola kgwedi eno e le 21 go fitlha e le 24 kwa Otse Police College. Kgaisano e solofetswe go ngwa ka mafatshe a 15 a rutlwe tsegofatso malepa. Lekgotla la Botswana Badminton Association le file thuso ya madi ke ba BNC morago ga go isa kopo ngogola gore ba kgone go tshegetsa kgaisano e monongwaga. Le fa go ntse jalo lekgotla la World Badminton Federation la abetse lekgotla le morulaganyo yo ba thusa mo dipaakanyong tsa kgaisano e. And we've been given the go-ahead by the BNSC. Ra amogetse tetelo go tswa go ba BNSC gore le tla go tshegetsa kgaisano e. Tselangwe e ba re bontshitseng ka yone gore ba re eminokeng ke gore fa madi a go tsamaisa kgaisano e. Re na ra isa tsotlhe tse di tlhokegang ka nako go ka kopa dithuso tsa madi. Ke dumela gore mookamedi wa tsa madi o tshwanetse a boana le madi a fa re bua jaana. Le fa go ntse jalo madi a ga lekana go tsamaisa motshameko ka botlalo. Re tlhoka bonnyane jwa 150,000 pula gore re kgone go dira tsotlhe tse di tlhokegang mo go rulaganyetseng kgaisano e. In this tournament. E re lentswa BBA ise bone ba rotloetse ba kgaisano e se ga sa go ba lekgotla leo marapo jaaka le tsweletse ka dipaakanyo tsa kgaisano e le go tswela le go isa dikopo tsa dithotoetse mo dikomponeng ka go farologana. Unfortunately, we don't have sponsorship, but we are still looking and we are still crying out to them to say, please, we have international athletes coming to this. Ka maswabi ga rena ba tsa karolo ba nang le ditlamelo mme re santse re kopa gore ba ba nang le tsone ba re tshegetse. Re na le batshameki ba maemo a kwa godimo ba batla bontsha bana ba rona badminton ya maemo a ntlha. Be able to participate at the standard that these athletes are bringing. We're talking about some of the athletes who have made it to the Olympics in the past, and we are really struggling in that regard to arrive to that standard. Anamisa mafoko wa lekgotla le Thobo Tshosa o go tlile dikompone go nna le seabe mo go rotloetseng motshameko o ka seo se ka nna le seabe mo go godiseng motshameko go tswa ko moding. To the sponsors, our athletes need. Re kopa tshegetso gore re godise mananeo a rona a simologileng mo setšhabeng.
Re itela mo go bora dikompone le barotloetsi go re thusa ka madi go ka godisa motshameko o. Ya sport. Go ya ka lekgotla la BBA, kgaisano e ya go dirisiwa e le teko ya go bona gore a mo ngwageng o tlang lekgotla le ka seke la kokoanya madi ka go duedisa babogedi ba batlang go bogela motshameko o. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. Motsana tso duela fela ka tseleng tse jalo dikgang tsa rona tsa metshameko me nna le wena tla bo re kopana gape kgante jana fela ga ke go tlogele o le no seikaelo sa bone o eme sentle go tswelela le thulaganyo. It is not enough to say our pride, when the beauty we have, we hide. For a nation small and few, we are rising to show what we can do. Is our Botswana. What is it we seek? Luxury retreat or grand adventure under our feet? From the many grand resorts spread across our land, we have opportunity to explore and much stories to unfold. Pristine wilderness, wildlife adventure to explore. From an African perspective, Botswana, we give you the floor. Diverse is our land, laid open for us to explore. With camera crew at the ready, our lenses will capture the untold. Many tales they are. Let others not tell our stories. Dig deep into our heritage of a land as old as time, truly sublime. From where we came to where we go, a nation, Botswana is an adventurous sensation. Diamonds it be, a people who are free. Botswana captures the imagination of the world who come here to see.